U Metropoli sutra počinju 24. dani hrvatskog filma s drukčijim programskim konceptom i kreativnim timom. Sve je novo, lokacija, duljina trajanja festivala, kriteriji selekcija, filmovi se i dalje prikazuju besplatno. Pogledajmo prilog najprije. Umjesto studentskog centra, Kino Europa i Tuškanac sa 7 skraćeno na 4 dana, izborničko vijeće zamijenio je jedan selektor i nisu više revijalna smotra. U Novom Ruhu 24. po redu dani hrvatskog filma počinju sutra, a tradicionalno će dati presjek domaćeg filmskog stvaralaštva. Mi festival želimo otvoriti širokoj publici, zato smo i pripremili cijeli niz premijernih prikazivanja filmova i pozivamo vas da dođete pogledati uistinu evo što se to novo događa i kakvi su trendovi u hrvatskoj recentnoj kinematografiji. Festival više nije revijalna smotra, dakle neće se prikazivati sve što se snimilo lani, već se od 300-tinjak prijavljenih natječe 73 filmova. Projekcije nisu od jutra do sutra, termini su atraktivniji, od 17 sati pa nadalje, a selektor, bivši stojediničar i filmski kritičar Željko Luketić upozorava, samo najkvalitetnije i bez reprize. Ono što smo ostavljali naglasak je da filmovi budu novi, da budu drugačiji, da budu kvalitetni i da jedan kriterij koji su možda ljudi zaboravljali godinama na danima hrvatskog filma, a to je da budu i premijerni. I filmovi van konkurencije su zanimljivi. Među ostalim bit će prikazani kućni pornografski uradci Tomislava Gotovca, dok program Kratke lopte obuhvaća filmove istaknutih svjetskih redatelja o prošlogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. Tu je i tradicionalni program Salon odbijenih, u kojem se nalaze svi filmovi koji nisu ušli u službenu konkurenciju, ali to nisu projekcije filmske, već je to u stvari svojevrsni video bar na kojem će svi koji zanimaju moći doći i pogledati na zahtjev određeni film na malom ekranu. Ulaznice su i dalje besplatne, ali zbog manje kapaciteta dvorana treba ih rezervirati. I sa nama su direktorica festivala Zdenka Gold i Željko Luketić, izbornik festivala. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospođo Gold, evo, dakle, Tom Gotovac, porno film, je to ono baš prava neka pornjava ili nešto malo onako nekakvim umjetničko-egzibicionističkim okvirima? Pa, obzirom da je Željko Luketić odabrao te filmove, vjerujem da on ima ipak malo bolji uvid u to koliko je pornjava, koliko nije. Je, zapravo prema tim nekim standardima zapravo se radi o porno filmu, zapravo sam seksualni čin nije sakriven, događa se, stvarno se događa pred kamerom. To su bili avangardni filmovi Toma Gotovca iz 60-ih, kraja 60-ih, koje je on snimio. Zanimljivo da je jedan od tih filmova snimio poznati redatelj Slobodan Šijan, kojeg je on pozvao u sobu da snimi odnos sa njegovom suprugom Željkom, koja se tada... Tko su glumci u tom porno filmu? Dakle, Tom Gotovac i njegova supruga. I Šijan na kameri, jel? I Šijan na kameri. Da ne kažemo drži svijeću. Možda i držao zapravo neku rasvjetku. Moralo je biti neke razvijete. Kako je to snimano? Osmica, 16? To su stare osmice. To su stare osmice. To je dio te avangardne škole koja se danas izuzetno cijeni. Moram spomenuti da ova dva filma nisu puno prikazivana u Zagrebu, ali su recimo prikazani na Venecijanskom bijenalu pretprošle godine, kada je naš cijeli paviljon bio posvećen Tomu Gotovcu i njegovom radu. Dakle, ti filmovi su tada tamo prikazani. Jedan se zove Obiteljski film 1, drugi se zove Obiteljski film 2 i to je, dakle, ja bih rekao, ono potpuno iskreni prikaz onoga što se događa u obitelji kad se nađu muž i žena. Dobro, sjećam se tih osmica, to su bile čak i na navijanje nekih. Dobro, u ono vrijeme su već bile baterije. Ili ima tona? Ima nešto toga, da. Znači, to je ona super osmica već, ja mislim da je bila, ne? Je. Dobro, gospođo Gold, pretpostavljam da je pojavljivanje ovakvog jednog uratka sasvim sigurno izazvalo određene reakcije, pa vidim da je došlo do nekakvih seljenja, pa dajte nam malo da ne ponavljamo ovo iz priloga, taj nekakav background cijele ove situacije vašeg festivala, ispričajte. Pa znači, Vijeće Dana hrvatskog filma je raspisalo natječaj gdje su tražili nove organizatore i evo, Željko i ja sa kolegicama Vlatkom i Ivanom Sanstavić smo napravili novi koncept i osmislili novi koncept Dana hrvatskog filma. Prijavili se na natječaj na kojem smo pobjedili i od travnja prošle godine do danas u stvari
traju pripreme i pripremamo i mislim sad smo već i pripremili. Znači novo izdanje kompletno drugačije Dana hrvatskog filma od onoga što ste do sad mogli gledati i vidjeti. Što Dani hrvatskog filma, onak dosta imaginarna recimo naslov, što sve to obuhvaća? 70 filmova, kakvi su to filmovi, ko su autori? Da, i nama se činilo isto dosta imaginarno kad smo počeli to, onda smo razložili malo pa smo došli do rezultata. Znači da u službenoj konkurenciji imamo 73 filma koji su nastali u proteklih godinu dana. Znači radi se o kratkom i srednjem metru svih filmskih rodova. Znači od igranog, animiranog, dokumentarnog, eksperimentalnog sve do namjenskog filma. Konkretno recimo namjenski film smo izdvojili pa ove godine glazbene spotove puštamo u klubu Hollywood, znači nije u kinu već je u nekakvom ipak prirodnijem okruženju za glazbeni spot. I imamo također 11 filmskih programa, popratnih takozvanih koji se odvijaju u kinu Tuškanac. Pripremili smo cijeli niz takozvanih edukativnih i pro programa, znači za filmske profesionalce od raznih radionica preko okruglih stolova koji su otvoreni za javnost. Cijeli niz prezentacija, svega ima. Gospodin Luketić, što je kratkometražni film, što je srednjometražni? Koliko je to minuta? To vam zapravo danas su u upotrebi dvije te razdiobe. Jedna uključuje srednjometražni, druga ne uključuje srednjometražni. Dakle, mi smo jedna od kinematografija koja se drži tih još uvijek te trodjelne podjele. Dakle, u principu film do 40 minuta je srednjometražni, kratkometražni je recimo do 25-30 minuta, iznad 60-70 je već dugometražni. Dakle, ta minutaža moram reći da isto varira ovisno o festivalima. Recimo neki evropski festivali žele stavljaju kratkometražne, neke duže u srednjometražne. Isto tako neki od srednjometražnih, recimo format televizijskog dokumentarca koji najčešće ima 53-55 minuta, neki ga čak stavljaju u dugometražne. Dakle, zapravo ta minutaža je vrlo... Dobro, ima srednjometražnih igranih filmova. Tko su autori, kakvi su budžeti tih filmova, koliko su to ozbiljni radovi? Ima doista ozbiljnih radova. Mi upravo otvaramo sutra festival s jednim vrlo ozbiljnim radom. Evo, 40 minuta film traje. Vidio sam da se nalazi recimo ove godine na Anima Festu u kategoriji dugometražnog filma. Kod nas je to srednji metar, kod njih je to dugi metar. U principu se to događa ako festival ne poznaje srednji metar kao takav. Dakle, budžeti nisu veliki kao što nisu veliki niti za sve filmove trenutno kod nas, a to je da se radi digitalno, da autori svojim idejama doskoče zapravo u nedostatku novca i iako su zapravo budžeti manji, radi se o tome da se snima više nego ikad. Šta su li to, dakle, neafirmirani autori, studenti, nekakvi entuzijasti ili... Ne, tu ima svega od televizijske produkcija do produkcija poznatih i velikih producentskih kuća hrvatskih. Recimo, konkretno ovaj film Sutra, Neidentificirana tijela, Nepoznati osjećaj Dalibora Barića i Tomislava Babića su zaista, recimo, Barić je izuzetno poznati animator kod nas koji je sa svojim prijašnjim filmom Amnezijak na plaži pokupio zaista značajne svjetske nagrade i iako mu je producent Kinoklub Studio, on inače radi za Bonobo Studio koji je također velika producentska kuća kod nas. Dakle, nije pravilo, zaista. Mislim da više se radi o kreativnom odabiru filmaša, da li sami misle nešto raditi u kratkom metru, srednjem metru ili dužem metru. Naravno, budžeti dugometražnih su najveći. Da. Što će od tih filmova koje ćete prikazati privući najviše pozornosti? Pa ja se nadam sve. Program je slagan na način da... Imate neke adute, poput ovoga porno filma o Toma. Pa to je popratni program. Zapravo naš glavni program na danima standardno je uvijek ljudima najzanimljivija konkurencija. Dakle, imamo ove godine 11 programa konkurencije, svaki po 100 do 110 minuta. Pazili smo da to ljudima ne bude previše i novitet od ove godine je da više ne slažemo po filmskim rodovima konkurencije. Dakle, nije ko prijašnjih godina da imate 2 sata eksperimentale, pa 2 sata animiranog filma, pa onda ljudi koji vole i eksperimentalu i animirani im dosadi to gledat nakon 2 sata. Mi smo išli ovaj puta na tematske selekcije, dakle svaka konkurencija uzima jednu zajedničku temu koja se pojavlja u tim filmovima. Dakle, imamo filmove koji se bave
stanjima u ljudskim vezama. To smo nazvali Voli me, ne voli me. Imamo jednu selekciju koja se bavi nasljeđem socijalizma i komunizma u Hrvatskoj. To smo nazvali kao Hej Slaveni smo nazvali tu. Dakle, pojavljuju se kod filmaša zajedničke teme i onda smo grupirali filmove prema temama, a ne prema rodovima. I dakle, tu bih izdvojio recimo novi film Sandre Sterle, koja je poznata konceptualna umjetnica iz Splita, koja baš upravo to ispituje spomenike socijalizma i to kako su oni danas postali zapravo turistička mjesta gdje dolaze turisti. Zatim imamo tu novi film Davora Žmegača koji se bavi djecom koji imaju Downov sindrom. Dakle, spomenuo sam još i u animiranom programu imamo Život sa Hermanom Rotom. Dakle, to nas izuzetno raduje. Taj film je prvi put ko se prikazuje kod nas i upravo je ovih dana pozvan na najveći svjetski festival animiranog filma u Annecy. Tih 11 programa, u svakom programu zaista postoji nešto zanimljivo, s tim da smo ove godine uključili još jedan ekstra program, jer je zaista bilo puno dobrih filmova. Taj smo program nazvali Fokus. To su filmovi izvan konkurencije, ali koje mi mislimo da treba vidjeti. Gospođo Gold, promijenili ste lokaciju, promijenili ste duljinu dnevnog emitiranja, promijenili ste količinu filmova koja će se vidjeti. Uvijek kad se nešto mijenja, to izazove određene reakcije. Dakle, koji su bili motivi, a i koji će onda biti posljedice toga? Pa motivi su bili, mislim, jedan jedini motiv u stvari je to da se festival napravi što atraktivnijim za publiku i za filmske profesionalce. Upravo zbog toga je došlo i do skraćivanja programa, da ne bi trebali sjediti u kinu. Mislim, niko to se ne može ni priuštiti, ne, ali nekad je program počinjao u 11 ili u 1 popodne, pa trajao do dugo u noć. Znači, tu smo saželi program u tom smislu. To je bio osnovni motiv kojim smo se vodili. A ono što želimo postići je zapravo da dani postanu ne toliko revija nego pravi pravcati festival koji ima neka svoja pravila i isto tako nam je bitno da se nadopunjujemo sa drugim festivalima na sceni. Dakle, ove godine upravo što ste spomenuli to komešanje je zapravo bila činjenica da smo malu prednost osim kvalitete naravno davali filmovima koji nam daju premijerno prikazivanje. Zašto? Zato što je u rasponu od 2 mjeseca bio Zagreb Docs, za 2 mjeseca je Anima Fest, opet za 2 mjeseca je 25 FPS. Dakle, naša publika je publika koja dolazi i na jedan i na drugi i na treći festival i mi se sa njima zapravo nadopunjujemo, mi nismo konkurencija i ono što želimo je zapravo, taj festival je u zadnjih 23 godine imao status festivala za struku, što god mi zapravo planirali po tome, ali mi ga sad želimo prebaciti više na publiku, a manje na struku. Na kraju smo razgovora, evo samo kratko, gdje, kada i kako. Znači, 24. dani hrvatskog filma počinju sutra, traju do nedjelje, Kino Europa, službena konkurencija, Kino Tuškanac, prateći programi, dođite, uživajte s nama i otkrite što sve hrvatski film krije. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo to je bilo sve za danas. Ostanite uz program naše televizije i gledajte nas ponovo sutra. Doviđenja.